Switifikhethi lexi xi na swihlawulekisi hinkwaswo swa xitifikhethi xa ntiyiso xa COVID-19. Hambiswiritano, loko u xi kambisisa kahle, swa vonaka leswaku i phepha ra vuxisi leri nga na mbuyelo wo kombisa ku munhu a nga na COVID-19. Naswona phepha leri ri nyikiwa munhu loyi a lava ku huma laha tikweni kambe a nga kamberiwanga xitsongwatsongwana. Phepha leri ri na mihlovo ya Lancelot Laboratory naswona SABC yi ri teke yi risa eka swikambelo. Leswi nga kumeka eku himpela a hi xitifikhethi xa ntiyiso. John, let's take a look at this piece of paper and whether this is legit. All right, thank you. Let me have a quick quiz. What we've got is a QR code on the form, which we can scan, and we use in any smartphone device, and you can see it comes up, it says it's an invalid one. So the bottom line is this is completely fraudulent. Eka xitatimende, Lancelot va tiyisisile leswaku phepha leri i ra vuxisi. Va vula leswaku leswi swi lwisana na matshalatshala ya tiko ku lwisana na ntungu wa COVID-19. Tanihileswi tinhlayo ta vanhu lava khomiwaka hi corona ti nga ku tlakukeni kokwalaho ka muxaka wa ntungu wa Omicron. Varhangeri va doroba va vula leswaku migingiriko leyi yi hundza ni le ka switifikheti swa COVID-19. Kambe hambileswi va lumiwaka nkeve ku fana ni leswi SABC nga endla swona, vo tala va chava ku ta na vuxokoxoko hi ku chavela ku khumbeka eka mhaka leyi. There are still many people out there who are still selling these negative COVID-19 certificates to people who want to travel. But the problem is that people do report to us, maybe through our anti-fraud and corruption hotline, but then when we invite them to come to our offices and see us or give us more details, they do not come through. They are saying to us, these people are dangerous because it's a network, it's a syndicate, we're dealing with a syndicate here, so they are afraid of coming forward and giving us more information or more details on who are these people that are involved in these criminal activities. And what we've also picked up is that it's not only negative COVID-19 certificates that are being sold out there. People are now selling vaccination cards. Varhangeri va kombile vaaki ku humela erivaleni loko va tiva swin'wana hi vuxisi mayelana na ntungu wa COVID-19. Timhangu to tala ti le ku lavisisiweni.